Abusiafo ene adofonom nema obibia akwaba ede eba too much GHS so Gano wahala jumedi na ebre asose ene so munuaba ekwesi kapamede ebe somo se de daneda ye no na mamuni se tenti ye de ye nyai echeso ade biara eda abusiafo ene de kwakwa yeso obi kokobo eje nwere wono awo pe asem ede ama wono ankasa ne hu na eye video bi make viral e wo social media Ghana for suzu se abrantie yi ne nsem a wo kan wonde wo bia se eye honorable cked Agyapong na busiafo mama yembonra ensem no emu ene de yi ye sorry ye chese obi anim se ne oma ekoso ye kwakwakoti obi ni mu nsensem ne de ekose ye wanya nkrofo obetimi abeli wo mo ne ye kokosore ya yes for penny awoda anointed palace chapel dodo na nim ne se reverend Obofour wabuni kete makwakwakotena na fidie kase so achese wo kasa wo biebie ensem eni na no na chese wodi nsem bi egu apono so Ghana fo hu ne se ne nsem a wo kan ne se de wo tutu ne nioma na se de wo keka enioma na esisi enini de na chese honorable cked Agyapong MP for Asin Central no ho asemwa na wo kan no ho entokwa na chese wo pe ene no akon na se de munim no honorable cked Agyapong jumedia was started se wo die wo na 2TV se all expose fake prophet no ho asem na meka no matches was sorry wo obinim so ase se utimu se obinim de wo de no ahwe asise se krampa kase de bishop dan obinim wo aban kukumu achese wo twen se on the 1st of June ebeso na ne nse no yaka akwakosi ni ehunu se wo kojeu for 30 years ana se wo bi eba bebeli no na ebusuafo Reverend Obofour nso wo bi a time a demon breaker manase ene wo mo ba na 2TV the 6 show no wo mo ba no mba bubo ni din ka enwoma wo ye no wo esuma se an wo no wonda anadwubia wo twi moto no krampo ma agrada konfa agrada krako ka bi matches wo ye na adwen krampo so be kwakwesi no because adenti a wakoko se wo no Reverend Obofour wonda na sansensem we ya koso efa nyoma chese abrantie no wo ye ni sumase nyoma na dwumedia wo die ni nyina ebebeto apono so no na abrantie wa kana no atum enu mu ana chese busua ye de te se ne yire Obofour wa wontasa a chese na Ghana fo bia ebo na baso se we die ka ono ne ho asem ene ba ye te se obi nim die na nka ye kaka ya nka se nka ne yiri ewoi anka nkwada no wo mo ebe ye de nka hwan ena ebe shom ka enim so ono die wakana no atum nsem we hu de ekegu ni so nyina no enya de se wo ba bonte aba be kasa ne so ne dei papa yi asinebo aye na adwen se wono nso so wo se wakasa efa ensem hu ne no na chese watoto wo keka ne nsem de wambo bi edi na so se de wo direct enyoma no esi efa ye no Ghana fo esusu se honorable cked Agyapong a na woto sa ayampia yi de ma no na busua moma yinkotie ne nsem a wode etu edwa no. Yes, was a Satan. Minimum human, yes, the minimum there, guys. I can't tell you what we are working on our presenters. I will sell from a New Year businessman. Would you have my presenter be the boss? May be useless. Yes. May ridicule. So was meant to me. No, Massa cannot walk. I rather many men coming in there. What you let your boss tell me? Guys, come on up from. I want to let you know what boss no moja. Or what mera da agire ta wo de kubu dipa. Kiti brakas. Upon the moja you say everybody say you slow. Ghana. You slow opia. No. Ghana, I respect Ghana. But I'm not afraid of anybody. Why is that nonsense must stop? That's a new way to travel. Must stop. To the community in Sulu. Or ya to the year. No, I had to be or no, I was at the two somebody that was chance. One drop to the walk on the rubber, and what to sell rubber. We're changing to sell rubber. So okaje se wo fo se kora efan paya wo te sa dada okaje se wo sa banku wo te sa dada etin ha ho koka but mani won se wundi yes wo se Satan
minimum nyuma. Yes. Na minimum wakwai. Abusuafo we ene eye ensem a eye Reverend Obofour Reverend Kwaku Agye entwi adodo nanim se Reverend Obofour ne nsem a wode atu edwa enu no na che se ye wo mo so mo wosika a wo betimi ama presenters ababeta ho akeka nsem hunu o obia enyoma like o obia food o betimi abone mako e de aba se Ghana for epa odi ni nyina baba begu apono eso na che se onu de ebraso se nsem hunu a ekoso e wo mem ni nyina etu etwa because o mafofra enye wono na fichire e na e wose wo mo e de befa no ma ye o ma je nso mo de befa na fichire pande no so de wo be kye ama wo mo ayam na video we e na che se Ghana for ehu ya wo mo hu ni se we de akompre kopa na wakwa kanu no nipa wono won fa bone nche nipa wono de ochira ne se obede no wono e na che se ne dei wo bofo wusane wonsem agu ni so e ne be hwe wo bia e ka che ne se wonim de free soro ba wa peda de chebi e de ahye because say ya e na wan kasa wo yonko wan say wo behind bars wonu a say ya no start yo nkakra so wo ka ase won ka yese bola soja no oso a no wadum say ya na no wo ye say ya e na wo keka okobre eye kane di kromu e ma na yire krampo di na no ebebe tu mu a enu nti ama ene dei ye pebele krampo wonya nkrofo beba bebele no enti se wa ye ready dia ene ye ready because papa we ya wakwa kan idie ene wono so obe kire wo se wo hu information because we dika akadada se wo asema wo meka na wo mekan enti se wo why you ready pan se wo be kan dia ene ne wo se wo bo ye waboso mu ye because ono dia trouser ba ko wo ne wo ebe hye na no na ebinom so si enti Obofour wa wotena ho hweye se wo kunu memetena bonten kasa asemwe na anim se de ebeba no eba oha ni nyina ba beda wo so because they say wa wo fresh enkwada miensa wo mienu dada enum ukunu so abo a we ba so mienu ba ntafo mienu bi wo ba bi enti no se wo kokoko dem a eden e na wo beye o baba bebre e de ahwe enkwada no because say asori nyam bia ye nya de se wo kwakọ replace na kokeka ne nsem o kan wo hono makoto nton abaifo nkun yi bi e de agiska e de ahwe nkwada no enti no wo eye afutuo bi ape na tu eye wukunu no fo na saa e na eye wo binim ne yire agigi nanim wo eye kanadi anim a ne dai wo mo ho akire wo mo na abusuafo mo mayenkenkan adwentwe ni bi a ebaye yenua eye Frederick edia wode eba wo say Honorable, you continue with men of God, and your end will be worse because because it is God that you are attacking. No so edia no wono de say ye Kennedy nyuma wo ye no de wonfoa so hu ni say Nyankopon mom e na wone no eku because ye Nyankopon emma anase ye Nyankopon kasamafo e na wone wo mu enya kukua ede ode eba say this is how Obinim started. Later he is begging, now he is behind bars, so please be careful with please be careful with what you have started because maybe you might bit what you can't chew. And so dear and I say ya and I will be him was start say yes say obu I beg no enti wan hwe ya no akwakoka de won to me and we pra and I will be pragu na prugu so de na de wa chire no and na edoson ye Atatachi Junior Edward de eba ye osim. What is wrong with you? What is wrong with you, Obofour? Can't you know what people are going through in the hands of Kennedy and you are trying to attack him indirectly? Please, oh please, be careful. And those pastors with you, helping you to say all that you are saying, when the time comes, they wouldn't help you. They will leave you. They will go and join another people. So please, don't think they are by your side. This is a similar tone and posture Obinim used. Kingsley Arthur Edia Wade Eba was saying, okay, go ahead. What is the time? Exposure time. So very soon your time will come. And also so Edia no so they also
koso ana koso obi anka ncho se ja wo de to aso a bra bonten na wa ba be ka na wa ja to ho na wa ka na wa ja to Kennedy Espake a wo no so no wo ba be fa ato aso na ba bi wa ha do be kwa koduru no wa hwa na wani anje ho e bia na enye ho na pese wo ye den wusi enso na yesiw ewo eho ye nua bi nso e de a wo de e ba ye o say birds with the same feathers massa if you are a man, mention names and stop this blah blah blah, and you will see your smoothness level. No so no so Obofour so wunim so we bema nka sa na ade na humodin so why you ready so wo be ko a wo di atem wa ma ye hunu so obi wo no ma wa ya atem di da dente ni kwan se nipa no wo ye den o ka che ne se bia wa jimi ana se enti why you ready so wo be face eye nipa no wo boni di na nipa na hunu se wo de no na se de wo wan ya won ka de no manipa ni hu so no a je se wan kra kum no wo pa asem esanso esuro asem Samuela e de wo de e ba ye o say who gave them the blood to drink? How did he get to know? Asemo in a haste to expose people, he has exposed himself. O say ahun why e na wo na say anu wo pemoja anu why e na wo ni so pemoja anu na why krampo na ka cho e de na hu ye wa hu se wa pre wo ho America tente watu mampamrika wansa wana wasa ababegu hu ani mu ase because wo en munu amaboni amoye na nu abi na wasa bie so e de akire ganafo eno ama yenua common sense nso so e de ode e bai wasi oh great 2020 a year of expose. I can't wait to God, please don't let this year end so soon. Ono so e de no hu ne say 2020 ya afia che say ya nija fe e de manopa because of hwe say de exposure sa e koso asofo ne ye wo sere nyankopon pan say won hwe na wa ma eye afi ankwa wie yesesi a obenya na nka afi we die e wo ho afebo che say entwam na che say exposure no na che say obetia da ene da abusuafo we ene adwentra e ba ye efa eye video a ekọ efa Reverend Obofour ne nsem a wode ababetu edwa no ehum won susu a wo fie sen e na wo si edwen efa wone eye wo mo eye adwen eye hwan e na wo ka ne ho asem eye Kennedy ana se enye ono a wo susu pa se abrante wo suro enti e na wantimi ambo eye Kennedy din se de ebinom e ka na na for wadwenche no ebra e wo too much gh your comment section ebiem nso share your videos no efama eye abusuafo ene adofo e wo all the social media platforms na follow your way Instagram page @tumagh_ na emrepam ye de madwenche ni nyina ebetu edwa midin ene ekua sikapa makram.